1/4 cy'ikinyejana cya 21 kirarangiye, dore iby'ingenzi byabaye mu Rwanda kugeza magingo aya. Tariki ya mbere Mutarama mwaka 2000 ubwo ikinyejana cya 21 cyari gitangiye, hari imbaga y'abaturage baraye muri stade Amahoro, bamwe bari bamaze kubyutwa bibwira ko imperuka iza kuba, batungurwa no kubona baramutse amahoro nta kidasanzwe kibaye. Ubu imyaka 25 ihwanye na 1/4 cy'ikinyejana irarangiye. Mu bindi by'ingenzi byakomeje kubaho mu Rwanda muri iyi myaka 25 ishize, cyo twibuka nuko ku itariki ya 23 Werurwe umwaka 2000 wari perezida w'u Rwanda Pastor Bizimungu yeguye mu mirimo ye, asimburwa na Paul Kagame wari vice perezida akaba na minisitiri w'ingabo icyo gihe. Perezida Kagame yahise atangiza impinduka zikomeye mu Rwanda. Kuva muri uwo mwaka 2021 amakomine yavanyweho, hagashyirwaho uturere duto twageraga ku 106. Ibyari perefegitura 12 bihindurirwa inyito byitwa intara. Mu Rwanda hatangijwe politike yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage bizwi nka decentralization. Hatangizwa politike y'ubumwe n'ubwiyunge, aho mu mwaka 2002 hashyizweho inkiko gacaca zo gucira imanza abari barakoze jenoside mu mwaka 1994. Mu mwaka wa 2003 mu kwezi kwa gatanu nibwo itegeko nshinga ryatowe binyuze kuri referendum, ndetse na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba aribwo yatowe n'abaturage bwa mbere mu kwezi kwa Kanama k'uwo mwaka. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2003 kugeza mu mwaka 2004 habayeho kubura umuriro w'amashanyarazi hose mu Rwanda bitewe n'ikama ry'igishanga cy'urugezi kivamo amazi atanga amashanyarazi ku ngomero za Mukungwa na Ntaruka. Gukama k'urugezi kwatumye hashyirwaho politike nyinshi zitandukanye, zirimo iyo kororera mu biraro, kuko icyo gishanga hari aho cyakamijwe no kuragiramo amatungo, kugihingamo no gutema ibyatsi byarimo bakabikoresha imirimo itandukanye. Hashyizweho kandi politike y'ibidukikije yo kurinda ibishanga, imigezi n'ibiyaga, aho nta muntu kugeza ubu uhinga mu bishanga bikomeye, ndetse nta n'ugomba guhinga yegera imigezi, ibiyaga n'ibishanga kugera kuri metero 50. Muri uko kurinda inkombe z'imigezi, ibiyaga n'ibishanga kandi mu ntara y'Iburasirazuba, cyane cyane akarere ka Bugesera ndetse n'agace k'amayaga mu majyepfo, hatangiye guterwa ibiti bikumira isuri. Ibyo biti bikaba byariswe amashyamba ya Mukankomeje wayoboraga ikigo Rema. Imisozi itandukanye hirya no hino mu gihugu nayo yatangiye gushyirwaho amaterasi, bikozwe ahanini n'imfungwa zabaga zemeye zikihana ibyaha bya jenoside, mu cyitwaga imirimo nsimburagifungo ifitiye igihugu akamaro cyangwa se tije. Gahunda yakomeye cyane ahagana mu mwaka wa 2006. Muri uwo mwaka kandi nibwo uturere duto 106 twavuyeho, hashyirwaho imirenge 416 igizwe n'uturere 30 turiho ubu, ndetse n'intara ziragabanywa zisigara ari intara enye hamwe n'umujyi wa Kigali. Mu rwego rwo gusagurira amahanga umutekano, ingabo na polisi by'u Rwanda batangiye kujya mu butumwa bw'amahoro hirya no hino muri Afurika kuva mu mwaka wa 2007, hamwe na hamwe bakajya bajyayo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye ONU, cyane muri Sudani y'Epfo ndetse na Repubulika ya Central Africa. Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, muri uwo mwaka wa 2006 nibwo umucamanza w'Umufaransa Jean-Louis Bruguière yatangazaga raporo yamwitiriwe ishinja abasirikare bakuru b'u Rwanda guhanura indege y'uwari perezida Juvenal Habyarimana itariki ya 6 Mata mwaka wa 1994. U Rwanda rwakomeje kugirana ibibazo n'Ubufaransa ku buryo mu mwaka wa 2008 ku itariki 9 Ugushyingo, Rose Kabuye wari muri abo basirikare bakuru bashinjwaga yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Frankfurt mu Budage, ajyanwa mu Bufaransa aho yaburaniye akaza kurekurwa, ndetse n'ibirego biza gukurwaho muri Mata umwaka wa 2009. Uwari Majoro Rose Kabuye yarekuwe nyuma y'imyigaragambyo myinshi yari ikomeje kubera hirya no hino mu miki y'u Rwanda, cyane muri Kigali, aho Abanyarwanda bamaganaga Abafaransa n'Abadage. Mu mwaka wa 2008 Perezida Kagame yayoboye gahunda yo gusaranganya amasambu nyuma y'ibirego by'abaturage ba mikoro make, bavugaga ko abayobozi bakuru bari barikubiye ubutaka bo bagasigara ntaho guhinga no kororera bagira. Mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2009 gahunda yo guhuza ubutaka no guhinga igihingwa kimwe ibizwi nka Land Consolidation and Crops Intensification Program yari irimo gushyirwamo imbaraga, cyane ku buryo igabanuka ry'amasaka n'ibijumba henshi ryateje ibibazo hagati y'abayobozi n'abaturage, babashinja kubirandura bakabisimbuza ibigori n'ibishyimbo.
Muri iyo myaka kandi ya za 2007 kugeza muri 2010 yanabaye igihe cyo guhindura imiturire kuko aribwo gahunda yo guca nyakatsi niyo gutuzwa mu midugudu zarimo guhabwa imbaraga cyane hirya no hino mu bice by'icyaro, ku buryo abatuye mu midugudu bavuye kuri 17.6% muri 2005-2006 bagera kuri 65% mu mwaka wa 2022. Ni mu gihe kandi inzu za nyakatsi zari ku rugero rw'9.8% muri 2005-2006 zakuweho zisigara ari 0% muri 2016-2017 nk'uko ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda NICR kibigaragaza mu gitabo cy'imibare y'ingenzi mu Rwanda. Mu rwego rw'uburezi kandi muri iki kinyejana mu mwaka wa 2008 nibwo leta y'u Rwanda yahagaritse kwigisha mu rurimi rw'igifaransa mu mashuri yose kuva mu yabanza kugeza muri za kaminuza, ubwo yiteguraga kwinjira mu muryango wa Commonwealth w'ibihugu bikoresha icyongereza mu mwaka wa 2009, ndetse akaba aribwo u Rwanda rwinjiye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Muri uwo mwaka kandi wa 2009 nibwo leta y'u Rwanda yatangije gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 mu rwego rwo gufasha umubare munini w'abashoboraga guhagarika kwiga bitewe n'uko babaga batatsinze ibizamini bya leta ngo bemererwe kujya kwiga mu mashuri make cyane mu gihugu yirwagamo n'abacumbika kure y'imiryango yabo. Mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2009 mu mujyi wa Kigali nibwo hubakwaga umuturirwa wa Kigali City Tower wabaye uwa mbere mu burebure, wari ufite amagorofa 18. Hubakwaga hahoze gare y'umujyi, bijyana no guca utumodoka duto twa taxi kuko hari haje za Coaster cyangwa se amakwasteri. Ni mu gihe Convention Center nayo yarimo yubakwa kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2016. Aha abaturage bahoze batuye mu buryo bw'akajagari mu Rugando no mu Kiyovu cyo hepfo y'umuhanda wa kuri peyaje hitwaga mu Kiyovu cy'abakene, abenshi bimuriwe mu midugudu y'abatsinda aho bari bamaze kubakirwa. Mu mwaka wa 2009 kandi sosiyete y'itumanaho ya MTN yari imaze imyaka 10 ikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda yabonye mukeba wayo witwaga Tigo, ndetse na nyuma yaho muri 2010 haza Airtel, akaba aribwo mu mwaka wa 2009 nimero za simukadi za MTN zahindutse ziva ku gukanda 08 biba 078, ndetse imibare y'abakoresha 0788 yaruzuye haza abakoresha 0783 yitwaga Monayinanga. Mu mwaka wa 2010 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutorwa n'abaturage muri manda ya kabiri mu bihe bitari byoroshye byaranzwe no kuvuka kw'imitwe n'amashyaka yavuzweho kurwanya leta y'u Rwanda. Ku isonga hari abayoborwaga na Kayumba Nyamwasa wari wahunze muri Mutarama uwo mwaka abisikana na Ingabire Victoire waje aturutse mu Buholandi. Muri 2021 irimbi rya Kimironko Remera ryarafunzwe inyuma yo kuzura hafungurwa irya Rusororo naryo kugeza ubu rikaba ryaratangiye kubura aho kuruhukira kubarangiza ubuzima bwabo hano ku isi. Mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2012 leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gukwirakwiza imiyoboro ya internet ibizwi nka murandasi mu butaka, ku buryo benshi batangiye gucika ku ikoreshwa rya telefone zitwa gatushe bajya kuzitwa gatace cyangwa se smartphone. Mudasobwa za desktop zitangira kwibagirana hagwira laptop, televiziyo nazo hatangira gukoreshwa iza flat screen bacika kuzimeze nk'ibiromba. Muri 2013 ikigega Agaciro Development Fund cyari cyarashinzwe muri 2008 cyatangiye guhabwa imbaraga mu rwego rwo kuziba icyuho cy'inkunga zahabwaga u Rwanda, ubwo amahanga yari atangiye kuvuga ko azazihagarika arushinja gutera inkunga M23. Ubu ikigega Agaciro Development Fund kivugwaho kuba kibitsa amafaranga y'u Rwanda hafi miliyari 300, akaba yaragenewe kunganira imishinga y'iterambere ya leta igizwe ahanini no kubaka ibikorwa remezo. Muri uwo mwaka kandi inganda z'i Kigali zatangiye kwimukira hitwa muri Kigali Special Economic Zone Masoro zivuye mu bishanga by'Igikondo. Ubu byatangiye gutunganyirizwa ubukerarugendo, kubika amazi, kugabanya imyuzure no kuyungurura amazi kugira ngo ajye asohoka i Kigali ari urubogobogo kandi adahumanya ibinyabuzima. Umwaka wa 2014 wakomerejemo imirimo yo kwimurira inganda zari mu bishanga, gutera imbere kw'ikoranabuhanga rya digitale, abantu bava mu byitwa analogue cyane cyane mu itangazamakuru ry'amajwi n'amashusho, aho televiziyo na radio bisigaye bitangaza amashusho bikoresheje dekoderi aho gukoresha antene.
Mu mwaka wa 2015 miliyoni z'abanyarwanda zari zirimo gutura amakarito yuzuye amabaruwa ku nteko ishinga amategeko basaba ihindurwa ry'ingingo y'ijana n'imwe y'itegeko nshinga kugira ngo umukuru w'igihugu yemererwe kongera kwiyamamaza muri 2017 nk'umuntu babona gukomeje kubageza ku iterambere rirambye mu ruhando mpuzamahanga. Mu mpera z'uwo mwaka wa 2015 nibwo habaye ivugururwa ry'ingingo zirimo iy'ijana n'imwe z'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda binyuze muri referendum yabaye tariki ya 18 kugeza ya 19 Ukuboza uwo mwaka, bikaba byaratumye abaturage bemererwa kongera gutora umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu. Mwaka wakurikiyeho 2016 inyubako ya Convention Center yari imaze kuzura, ikaba yaratashywe n'abakuru b'ibihugu bo hirya no hino ku isi guhera ku nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union yabaye tariki ya 17 kugeza tariki ya 18 Nyakanga uwo mwaka, ikaba yararangiye Perezida Kagame agizwe umuyobozi w'amavugurura ya gahunda za African Union. Mu kwezi k'Ukwakira k'uwo mwaka wa 2016 ku itariki ya 15 nanone muri Convention Center habereye inama mpuzamahanga yo gushyira mu bikorwa amasezerano ya Montreal na Paris agamije kugabanya inyubako za HFC iteza imihindagurikire y'ibihe. Mu mwaka wa 2016 kandi ku itariki ya 16 Ukwakira nibwo umwami wa nyuma wategetse u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatangaga umugogo we uza kuzanwa mu Rwanda uvuye muri Amerika ku itariki ya 9 Mutarama 2017 bigizwemo uruhare runini n'uwari Pasiteri Ezra Mpyisi wapfuye muri Mutarama mwaka wa 2024. Kigeli yatabarijwe imwima y'i Nyanza ku itariki ya 15 Mutarama mwaka wa 2017. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa Kanama muri 2017 Perezida Kagame yongeye gutsinda amatora nyuma yo kubona amajwi 98.7% ndetse na nyuma yaho muri 2018 umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi wegukanye intsinzi mu nteko ishinga amategeko, aho uburinganire bwatangiye guhesha u Rwanda izina rikomeye mu mahanga nyuma y'uko abadepite b'abagore bagize ubwiganze bwa 61%. Umwaka wa 2019 wo waranzwe n'ibikorwa byinshi, ariko mu by'ingenzi nta wabura kuvuga ko ari bw'inyubako ya BK Arena yatangiye yitwa Kigali Arena yamaze kubakwa itahwa na Perezida Kagame ku itariki ya 9 Kanama, itangira kwakira imikino ya basket ndetse na volleyball, ibitaramo n'indi myidagaduro. Muri uwo mwaka kandi wabayemo amasiganwa y'amagare yiswe Tour du Rwanda, ubukangurambaga bwa polisi y'u Rwanda bwiswe Gerayo Amahoro n'ibindi bitandukanye. Hategerezwa umwaka wo kwishimira Vision 2020, cyane ko umusaruro mbumbe w'igihugu wari umaze kwikuba inshuro zirenga 5 kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri Vision 2020, aho wari uvuye ku madolari ya Amerika miliyari 2.7 ugera kuri miliyari 10.17. Umwaka wa 2019 kandi wabayemo akazi gakomeye ko kwimura burundu abari batuye mu bishanga by'i Kigali hamwe n'ababikoreragamo, aho inganda zari zisigaye zahise zimukira muri Kigali Special Economic Zone Masoro. Abaturage nabo bamwe bubakirwa imidugudu i Karama muri Norvege, Gikomero, Rutunga, Mageragere, Kanyinya n'ahandi. Gusa hari ikintu gikomeye cyari kirimo gututumba mu mpera za 2019 aricyo cyorezo cyiswe COVID-19, nubwo cyavugwaga ahitwa Wuhan mu Bushinwa abantu bakabifata nk'ibisanzwe. Ku itariki ya 14 Werurwe umwaka wa 2020 mu Rwanda hatangajwe ko umuntu wa mbere yanduye COVID-19. Nyuma yaho ku itariki ya 21 Werurwe abantu bose mu gihugu ndetse n'ahandi ku isi basabwa kwikingirana mu ngo zabo, ibizwi nka guma mu rugo. Bwari ubwa mbere mu mateka ya muntu kubona ingendo zose zihagarikwa, insengero, amashuri, sale z'ubukwe, inzu z'imyidagaduro byose bifungwa. Amabwiriza yari akomeye kurusha amategeko, abantu bose basabwaga kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki aho bageze hose. Ubwo ingendo zari zatangiye koroshywa, guhana intera, gutaha kare nka saa 12, saa moya, saa 2 ndetse no gushyira mu kato uduce tumwe na tumwe tw'igihugu. Guma mu rugo yajyanaga no gutanga ibiribwa ku batuye mu mijyi bashyizwe mu kato kuko batari bemerewe gusohoka mu ngo ngo bajye guhaha. Gusa imyaka hari ubwo itabonaga abayisarura ngo ive mu mirima ku buryo imwe yahaboreraga. Urugero nk'ibitunguru Rubavu byabuze ababisarura byangirikira mu mirima.
Icyo gihe umuntu wafatwaga n'isaha akiri mu nzira ataragera mu rugo wabaga atambaye agapfukamunwa wafatwaga hoberana n'undi cyangwa begeranye yahitaga ajyanwa kwirirwa cyangwa kurara muri stade, dore ko indamukanyo y'amacensi yasimbuye guhana ibiganza. Mwaka 2020 kandi warangiye hari abarenga 8,000 bavugwaho kuba bararwaye COVID-19 nubwo imibare y'abanduraga n'abapfa yari ikomeje kwiyongera. Kuba mu rugo yari ikomeje mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Ubukungu bw'u Rwanda icyo gihe bwazamutse ku kigero cya 0% mu gihe imyaka yabanje bwari bugeze kwizamuka ry'10%. Mu mwaka wakurikiyeho 2021 ubwo kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki, kwirinda kwegerana na guma mu rugo byari bikomeje, hahise hakurikiraho gahunda yo gukingira mu kwezi kwa Gashyantare bahereye ku bantu bahura n'abantu benshi nk'abaganga, abagize inzego z'umutekano n'abandi. Muri uwo mwaka kandi amashuri yongeye gufungurwa, biba ngombwa ko abana bari bamaze umwaka batiga basa n'abasibiye, ndetse mu mwaka wa mbere w'amashuri y'incuke hamwe n'uwa mbere w'amashuri abanza hadutswemo n'ubucucike bukabije kuko hari abagombaga gutangira kwiga basanzemo abari baratangiye muri 2020. Gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 yari yaratangiye mu mwaka wa 2009 yongeye kuganirwaho mu nama y'abaminisitiri, hafatwa umwanzuro wo kubaka ibyumba by'amashuri bishya bigera kuri 22,505 hirya no hino mu rwego rwo kugabanya ubucucike. Nibwo havutse za GS nshyashya zunganira izari zarubatswe muri uwo mwaka wa 2009. Kuva muri uwo mwaka 2021 no mu yindi yawubanjirije, u Rwanda rwari rukomeje imyiteguro y'inama ikomeye ku isi izwi nka Commonwealth Head of Government Meeting cyangwa se CHOGM. Ikaba ari inama iba buri myaka 2 igahuza abakuru b'ibihugu birenga 50 bikoresha ururimi rw'icyongereza. Mu bidasanzwe byakozwe mu Rwanda kubera CHOGM, hari aho abantu basabwe amabwiriza y'isuku adasanzwe ku mubiri, ku nzu babamo cyangwa bakoreramo. Imihanda ya kaburimbo yarakozwe ku bwinshi cyane cyane i Kigali no mu yindi mijyi mito y'u Rwanda, ariko nanone muri iyo nama hakaba haraje igitangaza cyerekana aho ubwenge bwa muntu bugeze ku muntu w'umukorano wiswe Sophia aho yasuye u Rwanda muri uwo mwaka. Icyakora mu mwaka w'2022 wari watangiranye n'intambara ya kabiri ku isi zari zikomeje koreka imbaga, na n'ubu kandi bikimeze gutyo, ya Ukraine n'Uburusiya muri Gashyantare 2022 hamwe n'iya AFC mu 23 mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi zose zagiye zigira ingaruka ku Rwanda mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Ingaruka zikomeye zatewe n'intambara y'Uburusiya na Ukraine ndetse n'ibisigisigi bya COVID-19 zatangiye kwigaragaza cyane muri 2023, aho ibiciro ku isoko byari bikomeje gutumbagira ku buryo mu kwezi kwa Nyakanga na Kanama k'uwo mwaka hari aho ikiro cy'ibirayi cyaguzwe amafaranga y'u Rwanda 2,000. Ibiza byari bimaze imyaka bihitana ubuzima bw'abantu bikangiza n'ibyabo, byatumye muri 2023-2024 leta yimura ibihumbi by'abaturage hirya no hino mu mujyi wa Kigali bavugwagaho kuba batuye mu manegeka. Ubu bakomeje gutakira inteko ishinga amategeko ngo ibavuganire babone aho kuba. Muri 2024 kandi Perezida Kagame yongeye gutsinda amatora akomeza kuyobora u Rwanda muri manda nshya y'imyaka 5 aho kuba 7, ndetse akaba aribwo amatora yahujwe n'ay'abadepite. Gahunda yo kurahira k'umukuru w'igihugu yakorewe muri Stade Amahoro ku itariki ya 11 Kanama 2024 nyuma yo kuvugururwa no gutwikirwa, ndetse ikagira imyanya yo kwicaramo igera ku bihumbi 45. Imyaka 2024-2025 ntabwo yahiriye imiryango ishingiye ku kwemera amadini n'amatorero, aho insengero zabo zirenga 9,000 zafunze kubera kutubahiriza ibisabwa by'ahantu hatekanye, ariko hakaba n'izafunzwe burundu kubera gushinjwa amakimbirane y'amacakubiri no kutubahiriza zimwe muri gahunda za leta. Umwaka wa 2025 warangiye u Rwanda rukataje ku kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, aho ubuhinzi bugiye kwibanda kuhira imyaka, gutwara abantu bikaba bigiye kwibanda kuri bisi rusange cyane cyane zikoresha amashanyarazi, imiturire nayo ikaba igiye kuvugururwa, abantu bakaba mu nzu za rusange aho gutura intagarane, bikazakorwa mu rwego rwo gukoresha neza ubutaka buto igihugu gifite.
Indangamuntu nshya y'ikoranabuhanga yatangiye gusabwa ikazatangira gutangwa muri uyu mwaka 2026 aho abaturage batangiye kuyifotoreza. Ifaranga koranabuhanga ryiswe CBDC rimaze kwirwaho ku buryo uyu mwaka 2026 uzarangira ritangiye gukoreshwa, byose bikaba birimo kuganisha ku cyerekezo 2050. Gusa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba ibicika hagati ya AFC mu 23 na leta y'icyo gihugu. Ibirego bikaba bishyirwa ku Rwanda ndetse umubano warwo na bamwe mu baturanyi ukaba utifashe neza kubera iyo ntambara. Mwakoze kubana natwe mu makuru yaranze iki kimwe cya kane cy'ikinyejana cya 21. Nge ndi Daniel Niyonkuru, mukomeze kugira ibihe byiza.